Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha, ke re mošate go semoya ka Dr. Magabo. Le kgone ke rata gore re dire molaetsa wa letšatši, re ko rona letšatši la rona le tlo sepela ka sebopego mang. Eupša pele re thoma, ke rata go amogela ba ile gore ke mathomo ba tsena mo lenanong la rena. Ke a le amogela go semoya ka Dr. Magabo, gomme ke re le ipsene ka tabatše ke le tshwaretše go tšona. Ke kgopela gape gore le subscribe, le like channel ya rena, le kgotle le yona notification bell, gomme le share di-video tša rena le batho ba ile gore le a ba rata. Ke a le leboga. Okay, daily prediction, molaetša wa lekgono a re ko rona dilo di tlo sepela ka sebopego mang. Ke tlo thoma ka karata tše 4, e lego the 5 of cups, the 9 of swords, the death card le the moon. Ka karata tše 4 tše ke setse ke di badile tše ke setse ke boletše ka tšona, ke rata go le botša gore ba bantši letšatši la lekgono le ka sena pele tsoga gabotse, ga se letšatši le le botse. Ene ka re ge ke di lebelela ke bona molaetša o tšwelela mo tša mpotša ka gore bothata ke something to do le marato. E ka ba ntwele ya gore o ka re ga relationship, ene go na le motho e le gore o ukwišitše bohloko, molekane wa gago o ukwišitše bohloko, ene goba mohlomongwe ebile o tšwele ka ra relationship yeuwe mara o sa e feela pain yela, mo e leng gore kore ya go hlopha bošo ga kgone go robala gabotse, o swantse o robale o thoma o nagana ka motho o ke a o dirileng gampe, pelo ya gagwe e bohloko, ene mo e leng gore o thoma go kenyatša kore ebile ga o sana tshepo. Ene ge e le gore sa le ka ra relationship, yona ntho e le gore ya diragala ka ra relationship ya gago ntšwetše ntho e le gore e o kweša bohloko, mohlomong kgwetše le gore partner gago mohlomong wa o cheatela jalo le jalo, ga a tshepagale, o na le matlho a matelele. Mafelelong e ka dira gore relationship ye e fele, ke bona relationship e le gore e tlo fela goba already bile e fedile, mara pelo ya gago bothata gore e sa le bohloko. E go na le diphiri dilo tše le gore o di tsebile ka yena, goba tše le gore ebile tše dingwe o sa tlo di tseba, ditaba di sa tlo utulloga, o tlo bona gore motho o phelang le yena ke motho wa mohuta mang. Mohlomong ntho ke bolelang kana ke ntho le gore sa le ya diragala mengwaga ile ya go feta goba dikgwedi tša go feta, ke kgale e diragetše, go na le dilo tše le gore o di bone ka molekane wa gago gore aa motho a nape a tshepagala, go na le dilo tše a di dirago ka diphiring, ene o kgonne go di tseba dilo tša gona. Nako ngwe kgwetše ke potša gore okay le ile la dula fase mohlomongwe ya ba ntole ra wa ntshwarele wena re okay ke go tshwaretše, mara deep down wena wa tseba ra so mo tshwarele ka gore nthwela e sa go hlopha, ka nako e ntši go dutse o itee nthwela ya tšwelela mo monaganong wa gago, ene ge e tšwela mo monaganong ya gago e dirang e o kweša bohloko, ka nako tše ngwe le go lla wa lla goba pelo ya no ba bohloko, wa kgwetša bošego o sa robala gabotse, o swantse o tshware ke boroko e tla mo monaganong wa gago, le go ka se e bolele wa mmotša gore tšhape ntho lape ya ntshwenya, mara wena wa tseba re ya go tshwenya e go hlopha boroko. So ge o sa dile ka yona ntho e, wa make sure gore either motho wa mo tshwarela, ene ebile go o seno mo tshwarela o mo tshwarela ka nnete, ka gore go o mo tshwaretše ka nnete o tlo e lebala, e tlo tšwa ka monaganong wa gago, e ka se tlhola e sa go hlopha boroko bošego, o kgwetša palela ko robala. Otherwise mafeletšo e tlo dira gore relationship ya lena e ka ba lenyalo, e ka ba relationship e fitlha mafelelong, gore gannyane e bolaya relationship ya gago, dilo tše ntšela di diragetšeng gannyane di bolaya relationship ya gago, ene e tla feleletša e sa le gona. Ga e le gore ke lenyalo le tla feleletša ebile le thubegile, so ya ba nthela gore ga e le gore o rata go khipha lenyalo la gago, o sa morata motho okay, yona ntho a ileng a o dira yona ke nako ele ya gore o mo tshwarele, ke nako ele ya gore o lebale o kgone go move on, dilo tša bophelo ba lena di sepele gabotse, ka gore ge o sa mo tshwarele o tlo kgwetša ka mehla la ka dira one small mistake ye le gore bila ya mane felo le go cheata goba eng, mara kgwetša le gore one small mistake then o dirang, o ka nna wa kgwetša le gore ge le thoma go gagana ka mantšu o phela o mentiona ntwela ya tla gantši le gantši, mabitso a batho bale a bego a go cheatela ka bona a tšwelela gantši le gantši, ene e dirang ntho e bolaya relationship. So go ra re ke ntho e le gore o swantse o dile ka yona tšatši na le kgono, o bone gore wa e fediša ge e le gore o sa rata go tšwela pele ka relationship yeke.
Okay, and then ke na le molaetsa o mongwe gape o re Ujabot caution wa fetša wa thunder and lightning power. Ke rata go botsa gore go na le tše ngwe tše di a diragala ka di-relationship tša rena tše e le gore di re tlišetša di-negative energies, di re tlišetša sefifi. So le yona enga yeuwe e tliša sefifi, e bula mabati gore manaba a rena le bathakati le di-entities, di-negative spirits di tsene ka ra maphelo a rena. Tšona dintwa tšeo tša go se fele, dikgakgano tšeuwe di tliša di-negative energies. So e ba away from le tše le gore di tla tliša di-negative energies, because the more negative energy di tla ka ra bophelo ba gago, ke the more mathata a lena a golang. Dintwa tšela di tlo gola tša ya godimo, lapa le ka thubega go ka se be careful. And di-negative energy ge di tla a di affect relationship yela fela, di affecta lo tša tshwana le ditšhelete. Tšhelete a e sa tla ka tshwanelo. Negative energy di tliša di-bad luck, di tliša di-bad luck. And ke ntho le gore go le wena motho fela o kore o tlhapišiwa mmele wa gago, o tlhapiša sona sefifi sela, ka gore ge e le gore go na ntho ile ya diragala kwa morago, and then after yona a gona sefifi se le gore se tlhapišitšwe gore a re se sa le gona. Ke ka baka le o bonago e le gore le wena ga o kgone go tshwarela motho ke ga le kgone go move on. Ntho ya go tshwenya bošego ga o robala gabotse. Tlhapiša sefifi seuwe, ka gore whatever e tlišitše mo wena e tlile le di-negative energies, e tlile le sefifi. O re go di tlhapiša le yena a tlhapiše sefifi seuwe. Ge e le gore le sa rata go phela gabotse ka mo lapeng, and ge e le gore le rata go godiša lapa la lena, ge e le gore le rata go ba successful ka ga lapa la lena, lenyalo la lena le be successful, goba relationship ya lena e be successful mo e le gore mafelo ebile le lenyalo le kgona go ba gona. Okay, and then ka the thunder and lightning card ye bolelang ka power, ye karata e mpotša ka gore o seke wa kinyatša. Motlho mongwe motho mongwe a gano ba o dirile something se sengwe ntle le gore o kweša bohloko. Se ga se re gore wena ga o motho mo botse, ga se re gore wena ga o ke thate, ga se re gore wena ga o bohlokwa. Tseba gore o bohlokwa, tseba gore o na le maatla. So ntho swantse o e dire wena kore ke thate, kore o seke wa rata motho mongwe kudu go feta ka mokgwa wena o ke thatang ka gona. Ke thate kudu, ke thate pele o ka tla wa fa batho ba bangwe lerato. Ge re le batho re na le problem e la gore ge re le ka ra di-relationship re rate batho ba bangwe kudu go feta rena ka mokgwa re ke thatang ka gona. E ka no ba ebile e se relationship, e no ba a friendship. O kgwetše o rata mogwera kudu go feta wena ka mokgwa o ke thatang ka gona. Le ge mogwera ola a fela a o kotla, a o dira dilo tše dimpe, gore a go bontšha ka di-actions le ka dilo tše di tšwa mo molomong wa gage gore yena ga a go rate, ga a go hlomphe, o a go nyenya. Mara o kgwetše le gore ke gona o ntse o mošetše ka morago, o ka re magnet nyana so, o ka re o goga ka magnet. Mara wa mmona gore motho o botsebotse ga a nape a nrata, mara o sa le busy, o sa mošetše ka morago, o sa mo dirile mogwera wa gago, o sa mmotša ditaba tša gago. Nna ga o nagane gore motho ka oka la re already kgona go bontšha ka di-action gore ena a ona mo a go beileng gona, a o nagane gore motho a ka o dira ntho empe. Mara ke ntho e ka the Ujabot card e reng caution, e ra gore o tlhokomele gore lebelela those small things, dilo tše ntšo tše dinnyane ka ra di-relationship, ka ra di-friendship, jwale le jwalo. Di lebelele dilo tšeo ke di-sign tše e le gore mangwele a ba go bontšha tšona gore e ba careful, motho ga se motho e le gore wena o nagana gore o ka gona. Already wa bona gore o kgona o dira di-1 2 3 goba o na le go bolela di-1 2 3 ka wena goba mo go wena. So go setse o bona e le gore o phela le motho mara o na le go dira dilo tša mohuta moso, ke ntho la gore ke protect, e ba kgole le yena, e ba le diphiri mo go yena. Tlogela go mmotša di-plans tša gago, tlogela go mmotša ditaba tša gago, ka gore go ntse o tšwela pele o ntse o mmotša and ebile a go bontšha gore yena a nape a go rata wa ka mokgwa le wena mo rata ka gona, wa go favor wa ka mokgwa le wena mo favor ka gona, gore a le ntho mpe a ka go dira yona. O tlo kgwetša wena o plana dilo tša gago, mara dilo ka moka tšeo di planang o sa kgone go di tšweletša, and sera se le kae, se le gana mo gaufi le wena. E ba careful. Okay, ka buša gape ka ba le the Queen of Wands, ka ba le the Empress, ka ba le the Hanged Man. Ka dikarata tše tharo tše ke tlo go botša gore jaanong ke nako e la gore o kgwetše a healing, o fole mo moyeng.
o tlo fola mo moyeng jwang. E ba le nako e la gore kore le ka no ba 15 minutes 30 minutes goba an hour o ditše o nnoši ka mo roomong, ka mo ntlong, ka mo roomong o ditše o nnoši. O leke kore o tswalle matlho a gago, and then o theeletše ka mokgwa le gore o hema ka gona, kore o theeletše inhalation di-exhalation tša gago. Go o dira sowe o ntšha dilo ka moka tšele gore di ka moara dikgopolo tša gago, kore o reliever stress, o ntšha stress se le gore se mo mmeleng, kore se mo go wena, sa go gatelela ntho e gatelela monagano wa gago. Go ena le mathata too much o phela o nagane ka mathata a gago, ga o sa kgona gore o kgone go nagana ka dilo tše dingwe tše le gore di tla o tlišetša katlego, ga o sa kgona go plana ka tsela e le gore o tla kgona go ba successful ka ra bophelo, because o tlo feletše le motho le gore o phela ka go lla, o phela ka o kwela bohloko. And the more o dirang seo ke gona negative energy la e tla ka maatla mo mmeleng wa gago. And the more o dirang seo ke the more e le gore motho ono la a go dirang ntho ke empe goba batho ba na le ba go dirang ntho tše dimpe ba ba le maatla mo go wena ebile ba go nyatša le go feta. And yona ntho ebile e tlo dira gore le batho ba e le gore ga ba amane felo le wena le bona ga ba kgone go go tlhompha. O no bona o kopana le motho mo pateng o sa mo tsebe ka taxi goba o sepela mo pateng, mare motho la mohlomongwe kore a no go lebelela ka tsela go bontšha gore wa go nyenya, wa go nyatša. Motho wa no go thula ka bomo ebile a se ka ba re sorry. So ke ntho la go bontšha gore wena ka boswena ga o ke tlhomphe, ga o ke thate. Go na le ntho ngwe ka boswena e le gore ga e sepele gabotse, batho ga ba sa go tlhompha ge ba go bona. Ye ke nako e la gore o tloshe sefifi seo mo go wena, batho ba santse ba go tlhomphe, batho ba santse ba go rate, whether motho wa mo tseba goba ga o mo tsebe, mara ba santse ba go tlhomphe, e ba le seriti sa gago. So go fetša o cleara go ntšha dilo ka moka tše leng ka mo monaganong wa gago, o sa nagana ka selo, o ntse o concentrate-ile mo go hemeng ga gago, breath in breath out jalo le jalo. Go dira so o kgona go connecta to your soul. Go dira sowe le di-chakras tša mmele wa gago di a cleanega, blockage le mo go tšona ya tloga, di a bulega, di ba balanced. Gomme ntho le yago ke thata e thoma ba gona, di-creative ideas di thoma go tsoga jwale le jwalo. O thoma o nagana ka dilo tše di-positive, ga o sa lla wa llela lerato le la ba wa llela mothola. Jwale o nagana ka wena jwalo gore okay, ke eng ntho nka e dirang gore ke be successful, ke eng ntho nka e dirang gore mana ba ka a šala a swabile, ba e le gore ba ba rata go mpona ke wetše fase, ba bone ke tsoga ke kgona ke direla dilo tše di botse. Go ka kgotša le ka ra relationship a kgotša le gore wena motho le gore o complaina too much, o lla too much, o phela ke kwela bohloko, then motho la o leng ka ra relationship le yena ke ona a tlo go nyatša le go feta. Kore wena ka boswena ka energy la gago e la e negative o dira gore motho la a go nyatše, o dira gore motho la a se ka tlhola a sa go rata, o dira gore motho la a sa tlhola a sa go nyaka. So e ba le positive energy, o dire the right thing. Positive energy e o tlišetša letago mo mmeleng wa gago, e o dira gore o phadime, e o dira gore o be le seriti, e o dira gore o ratege. Motho la o tlo go tlhompha, motho la o tlo go rata. Okay, ke nako e la gore o no ba le nakonyana sometime o le tee, and then go fetša o clear your mind, o tloša di-stress tšo ka moka na tšona, o connected to your soul, o cleansa di-chakras tša go jwalo le jwalo. And then ke nako e leng gore le wena ka boswena o tlo kgona go hwetša peace, wa ba le peace ka ra bophelo ba gago. Batho le wa kgopitšeng ka moka na bona kwa morago, ga o sa re go nagana ka bona, wa hwetša o tlala dipelo, o kwata o lla. Go ba nagana kore o tlo no kgwetša ebile o sena taba le ebile o no tshega o itee, o re mare batho ba bangwe mare mare motho a ka dira ntho e so mare wa no tshega wa fetela pele, ebile ga ba sa boa ka mo monano wa gago gantši le gantši, because wena jwale o thoma o nagana ka di-big things, ka di-big achievement, o naganela pele, o naganela future ya gago, ga o sa na taba le batho bale. And then ge o ntse o dira yona o cleara your thoughts, o ntšha dikgopolo tšo ka monano wa gago, ntho then o tlo thoma o kgona go kwa ge manyolo a gago a bolela le wena, ba tla bolela le wena ka tsela ya intuition, o tlo kgona go theeletša intuition ya gago, wa ba kwa ge ba bolela le wena, ge ba o guida, ge ba o fa maele jwale le jwalo, and di-creative ideas di tla ba gona.
and then ntho engwe ke tlo go botsang yona kore and ebile o ke keep busy ka go bereka ka mošomo, o ke keep busy ka mošomo. Ka motho o mongwe a o kgopišitše o se ka kgotse le gore motho le a kgopišitše šile na o sepetse o tlo ba a boa thapama ba bošego, wena the whole day o tlhoa o ngenegile, the whole day o tlhoa o lla, the whole day o pala le ko tsogang peteng. So ke keep busy, tsogang peteng wa gago o tšee mafielo a gago o thoma o koloma ka motse wa gago. Ke keep busy ka se sengwe, mohlomongwe ga e le gore ga o busy ka mebereko ke kene mohlomongwe molong yana le ge o sa yore ka selo o no dira ba re keng ba bitseng o no kgotsa o no tsena ka mo shopong o no lebelela mohlomongwe ka shopong tša diaparo goba ka shopong tša diphatla o no tsena fela o lebelela ga o yo reka selo ga o na tšhelete, just no lebelela fela o no kore wena ka bosona o just no ke thabiša go tloša dilo tšela di o kgopišitšeng ka gare ga bophelo ba gago, gore ke healing e o tla bong o e dira. Re heala ka tsela tša go fapana le fela ka o no tša e walk ne potsa raga e re ke no sepelanyana ke ko jika kae ka maoto ke fetse ke boye ke yona an exercise ke yona meditation wa exercise le gore o tliša healing ka bophelo ba gago. Go ya kwa go boa fela moya gago o gabotse o thabile tšela di diragetseng ga di sego ka bophelo ba gago, le motho ola ga a tlo boa a tlo kopana le wena a nagana gore ke sa le mo kry-a kwatile re sa ile rogana gape re sa ile lwa gape o no kgwetsa wena o thabile o sena le bothata. So make sure ya gore o kry healing dilo tšeo di go kgopišitšeng ka moka, e ka ba o ile a kgopiša ke motho wa family motho o mongwe mošomong wa gago goba mogwera goba maagišane jalo le jalo ke re ya healing. O se ka kgwetsa ka metlha motho o la le o kopane ena pateng o mmona wa kgwetsa le gore pele thoma o tlala, o swantse gore go mmona e no ba like motho e le gore ka re ebile a o mo tsebe ebile a seng kwane o kopana le ena ebile kore a seng kwane ba le any connection le ena. Kgwetsa healing, heala pelo ya gago, fodiša moya wa gago, o tla bona o tlo phela gabotse le malwetse a ka se be gona. Stress se causa malwetse, stress se tlisa depression, stress se dira gore mafelelong re thomo ba le dikgopolo tša ke polaya, ene go ipolaya ke sebe, motho wa ke polaya ga a kgone go ya leseding o ya lefifing o ya diheleng. Okay, and then ke na le the dream card yona e re incubation. Ga o ntše after go seno clear your thoughts o balance chakras ka mokana ga tšona o ntše o tlo theeletša intuition ya gago mangelo a ba bolela le wena le ka tšona ditoro ba tla bolela le wena, ditoro tša go di tlo bulega wa kgotsa e le ntho la gore go lora o kgona go di gopola ga o sa di lebala, and then o tlo kgwetša guidance o tlo kgwetša melaetša mentši o tšwa mo ditorong tša gago. And ebile dream card ye ga e nape bolela ka ditoro tše le gore wena o di kgwetša go robetše fela, e bolela gape le ka ditoro tša ge re le batho re fela re dira ntho ba bitša re ke day dreaming, o no kgwetša o dutše fela o bereka goba o dutše fase o bala o dirang then mara kgwetša re a day dreamer, re lora re dutše fase re lora mosegare ga se re robale. Ke ditoro tše e le gore di tla through the thoughts, di tla ka menagano ya gago ka mo monaganong wa gago. Ke ditoro tše e le gore ka tšona o kgwetše le gore o phela o nagana ka success, gore ka tšona o kgwetše o visualize o picture o ke bona mohlomongwe o ena le ntlo e so le so, o picture o bona o ena le koloi e so le so, o picture o bona wena wa pere gabotse o tshwere beke ya gago goba laptop goba whatever o itshwereng o sepela o ya mošomong wa gago o ile gore ke mošomo wa ditoro e le gore wena o rata go bona one day o ena le wona, ke yona dreams, day dreaming. Then dilo tše di tlo thoma go ba gona, day dreaming ka mehla e tliša creativity, these creative thoughts tše e le gore di nyaka gore re be successful, mo e le gore o tlo kgwetša o dutše o nagana gore kore o tlele ke monagano wa gore e re ke dire business e itseng, e re ke dire 1 2 3, e re ke studiše course e itseng, ka yona ge ke e feditše ke tlo kgona go dira se le se le se le seke, ke tlo kgona go bula business e so le so ka thuša batho so ka bereka so ka bereka so and then ka kgona go ba successful. Ke yona day dreaming ya ba ntho e la gore molaetša wa today o go botša gore whatever ileng ya o kwatiša kwa morago, e ka ba relationship molekane wa gago, e ka ba mogwera, e ka ba a colleague, e ka ba moagišane, o seke wa di tšea di bea ka mo pelong, ye ke nako ya gore you must let go, lebala ka tše di diragetseng kwa morago. From today thoma o nagana ka bokamoso
phelela bokamoso, planner for tomorrow. O tla bona dilo tša gago di tla sepela gabotse. The more o ntse o nagana ka dilo tša morago, the more o nagana ka dilo tše ntše di o kgopišitšeng di o kwešišitšeng bohloko, o nagana ka batho bale, ke gona o ntše kore o invita sefifi le go feta ka ra bophelo ba gago. Wena ga o nyaka o movela pele, instead a re o nagane o planele for the future, o gare o sa le connected to dilo tšela tša morago. Then o ka se dule o kgone go hwetša pholo, o ka se dule o hwetše healing ka ra bophelo ba gago. Ke a le leboga, ke molaetša ke bego ke le tshwaretše ona today. Ga e le gore o boledišana le lena, ke a tshepa gore le tla hwetša something from ona. A re moving on, re lebale ka dilo tša morago. Ga motho a kgopišitše ge le gore wa mo tshwarele ka pelo le moya, lebale ka dilo tšela o dirileng tšona, gore segwera sa lena, relationship ya lena e kgone go movela pele, gore le wena le ge e se ka relationship yela fela, ka dilo tše dingwe tša bophelo o kgone go gatela pele. O seke wa invita di-negative energy ka ra bophelo ba gago. Ke surrounde ka positive energy, ke surrounde ka the light. O tla bona o tlo imela mana ba gago. Le ge ba le ka re ba o foša ka meleko, ba tlo palelwa because wena ka moare ga gago go tletše a light, go tletše full of light. So o dirang, wa ba palela. Ge ba o foša ka marumo a la boela morago diang a tlhaba bona. Dilo tšela ba uša di diragalle wena di diragalela bona. Ge e le gore ba nyaka go stopa success ya gago, wena o palelwe ko tšwela pele, and then ba dirang, wena o kgona go kry-a success because wena o phela o naganne positive things, o ke surroundile ka the light. Nampile ba makala le bona ba ipotša ba re kganthe o šomiša eng, why ge re mo foša ka meleko e mesolso, why dilo tšona di sa diragale. Ba ke potšiša, ba lese ba ke potšiše, ke homework ya bona. Ba tlo no dula moela ba busy ka go ke potšiša, wena o gare o tšwela pele, bona ba busy dilo tša bona di tšwele pele, ba busy ba ke potšiša ka wena. Ke a le leboga, le be le letšatši le le botse.